أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Tumensijenko bišuštar vakti hem pratinena o ramazansko programi Ramazansko kandili. Me poželinava tumenge lokhe ramazanska divesa hem molinava ko Allahi subhanahu wa ta'ala kaj avdivesutnoda dive ibadeti posti ko vaso sinetumen ko vaso kergen ibadeti o Allahi te prifatinel tumenge. Hem isto agar molinava Allahi subhanahu wa ta'ala te del tumen svako hajri sarki dunjaja agarem ko ahiret. Me bi počminava era tutni emisija a navkerdi ramazansko kandili amare počasno misafirea ovitano o magistar o hođa o Samir Mustafovski. Esselamu alaikum hođa sarsiyan sarosetinatot. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر معلو سليم أفراد هم هوجا إمره. الحمد لله شكرا الله شكرنا شكرا الله تمن سارينين. Elhamdülillah šukar. Me mislinava so akava Ramazan vazdinge isto agar emocije hem tuteda. Me mislinava so svako je imami ke davela o masek Ramazani. Ovo setinela pe sar ko pointenzivno slučaje sar pe familija pe džemateja pe najpašencar šajte penav. Pa šajlite vakeramenge tu sarnak havea to Ramazansko dive angleder te počmina već te kerala fitaro o Ramazani hem oleskere običaje su isyame. والله الحمد لله شكرا الله يسسو كرجع من جلدي توبة ترسو ماسك رمضان الحمد لله كبارو بركتي كوي رسولا كوي جيودو وستو ساستو كوا ماسك تربولا تبلو كي سجدة مهم دي الله استكيلو سو رسلاك ورمضاني سكوا ورمضاني كوا ماسك الله Pandela o džene misli dara, hem pravala džene tesri dara, sasu džene poznato minko hadisi. Elhamdülillah, falinja mengi džamija but. I džamija but falinja da. Znači, a veri ke ti siklejnam ko Ramazani o teravi namaze ki džamija ti kera. Siklejnam ko iftarija te džate, biša, prala pena te avena mende, familija te ola mende. I baša kja kriza, korona svetani. Hari وماسك أبيتشن أما الحمد لله دوا منجي شانسا سواكو بيري فيزا بيري غوسبوداريا بويا كو تكير الله يدرس الحمد لله جيه كنا شكرنا كاي شكر الله يستر Elhamdülillah. Hoca, me bi angleder te počmina već te kera dersi me mangava hari te upoznajnamene džemateja ili pa publikaciju i namen sarake ko live. Šajlite представинето таменге пошто амен джанеа со завршингјанти магистратура, елхамдулилlah шајте рачунино упротуте саријек еминентно персони кој ислам, ашкаро рома, па шајлите вакераменге клафи дуј тутар да бите шајте пенџаренту топ хајлао пења хари бут по шукар, пошто чачи паске керава лафи комо анав, ко анав ме фамилијакоро, со амен ценинаа тут, пошто инаа тут, ме мислинава со Hari manusha janena baš o Samir Mustafovski. Kad keravala fi hari manusha, nam mislinava deka i situt hari džemati, stakfirullah nam angava gerta halulema, nego poviše manusha te janen o vrednost baš o tute. Da li ša hari te upoznaj namen kota rodijada strana hari tuja? Početak, Allah te mu kolpo rahmetim bereketi, pralinge taro Bishtar vakti su ingemangi šansa dve presnote avtomensa. Hamdi kaya Allah se porse tumengi. Elhamdülillah me barilum hem biyandilum ko Berlin ki Germania. Midaya modat tari kumanova. İlme akate ki şkola gelum akate završim zanati hem završim isto fakulteti. Završim islamsko fakulteti ko Berlin. Master, bachelor hem master. Znači v to berž studium akate ko fakultet ki nemaš ko čip. Hem isto taralo v to berž numine skoro panč berž ko Egipet. Znači kit numine akate fakultet isto yani koduj tana studium. Znači akate hem ko Egipet ko Kairo. Moci završim isto ki Džemet Ain Šems. Hem isto instituti taro Azhar. Znači elhamdülillah ti dosta berša naklum hem biklum bud khairiyam shukaripe. Hem elhamdülillah dva mandar so takira bud mandar. Metmaro fradinu
Elhamdülillah sıkılım ya Rasko çip o Kur'an'ı elhamdülillah agar imandır. Машаллах, шейх. Удоволетворен участник як бути слушайте дивинами на мен орома туя. Исто агар са со исјами сознанија кана веќе сјанко коракија тари докторатура, ако на ховаваома. Дали шајте вакирамен ги исто одолестарда, да би те джанела марерома, те джаненола соја шајте дичинамен ко будучност. Керен доаманги, а това во степене панда спреминеја дали се, ама требала минги да не меро дава и ке требала манги професори со презнаени му тема со мангал текера докторати. А това коте сир мангал текера иншалла. Керен манги да баш вако маса кала те прала минги Сауд Арабија ни песроем те да мене успех оден лукам ко ахирет иншалла. Значи два цели си има понадали иншалла. Аллахуме амин. Аллахи ме мислина со ка поможинел тут ко бут начинија, па исто агар ки дуњаја да ка поможинел тут, да би те стекнине ка савко назив. Соске са калестар кереак на Алафи, ходжа, на не бути кај те фалинамен или те фрда бајпа, сарине джанена со ходжаларио имамије, тане таро два круго, таро мануша со пошто и нено скромност. Амен сјам скромна ли да? Ама битно и те напоменинем па савке да бутја, да би те джанелпе со амари нација или па амаро комунитети роменгоро, одолада хари со сијам, со шајте джа хари по англал, и одела мислена со најте оле никој ништо против со аке кереа лафи таро хајла муслимања со джанено ла сарте презентиринен више одини, барем рачунина у протуменде сар романе ходжаларија. Пошто сијам веќе комасек Рамазани ходжа, ме мислинала со свако е камендар осетинела радост ко по калби, осетинела пе радосно со Аллахи кергјалеске насипите до джакирело Рамазани, нали? Одјајта ни ек пегамберески ридовада, ја Аллах керамен ги насипите до джакирело Рамазани, и елхамдулилlah до джакиргаме. Ама до джакиргаме ки е касавки ситуација со баш од цело свето претини ек опасност. Претини ек изолација. Омануша субханаллах ко последно време хари почудно, нали, поздравине вас теа одоветано таро мерке, предпазливост. Само со наредини и држава него ислам да наредини од ова нешто. Себепи од ова чинавдиле од џамиеда, одоветано и ектаро најбаро себепи со свако е камендар осетини пе пхаресте. И аке акана у муслимања осетинена песар буниме. Машкароленде си амамен да орома, кога со осетинамен буниме сарте поступина, одолеске предпоставинава со те, исто агар сена будбаре број таро пучиба, сарте поступини свакој муслимани. Хем, нали, амен сам дужна савкенгите објаснина козом одолестар со джанаја. Соби овела тиро предлог ходжа саро муслимање валенте понашинем пе каква масек Рамазани, аке ки изолација до китане. Пошто и тане кере, нали, шај сине са они имете од хеда шукарипе, соби препоручинеа ту, аменге сараменте поступина која савки ситуација, сараменте понашинаме. Почетак Allah subhanahu wa ta'ala aki rekao pero kitabi Fes'alu ahlu dhikri in kuntum la ta'lamun. Počnu dolen ahlu dhikri kad je značini su silin džandipe. Znači, o muslimani baš o Rom ket nanili džandipe, ket nađanela informacija o dini, din dole se te počelo len su silin džandipe. Znači, te džako hođalarija su završinge minimum medresa su silin džandipe, olen te počelo. Nate počelo svako ne manuše pe како пететка на жнаказ, него манушке ти набормо джела пе ко доктори, а на джела пе ко покомшија, него джела ко мануша со ленге те пена диндо заслужино ленге помош ленда те ла герда требала менда те понашина мен ко ромада нати джако свако мануш него ко ходжалари. Но пегамбер салlallahu алейхи ва хадиси العلماء ورثة الأنبياء وعلماء اسم سكوتشنا كتاني od Allah su leleo mirazi taro pegamberija. Pegamberija poznato mi na mukle nisu obarvali pe, palo peste, nego su mukle tane dva džandipe.
ومثلا سوتشنا كامين جاي الحمد لله أمين دايلين سواء طالب العلم تشموديني وغستا لمو بريتاريك عالمي تسدوا منوش سكابيله وديني الدوا منوش سببي زوليس بهدايتي الدوا منوش سكابيله ودارا جينيتيسري يمسكابيله تنا كوول كوستبن سنغاري لينكو جهنمي تنا بين علماء أمين إزغوبي من ناردكولا هم znači on leleo Gianni Petar pegamberi a da li se treba početi vakirava nasihati svakodnevno mese kad nađena nešto informacije taro islami taro dini ma to početi svakodnevno nego Gianni Monishenko dini olente početi ودویتو ساسواکیگان سبحان الله امر قلبی پنده جمعه پشکو ماسک رمضانی و اسی posebno namazi su vikini petaravi namazi, salatu taravih arapski. I dva kilo poznato mingi džamije. Znači, amin sauro maka na prvo puti disini pelengi misna historija, kaj ona kana kere, moran dile kere te keren taravi namazi. I na džamije na savte keren, sote keren. So se on normal pandana pe imamia ki džamije. Yani sikletane ki džamije te jano te taravi namaz te keren. I amingi da dva paro subhanallah. Mare qalbi elhamdülillah pande džamije Edvaja čkere dok Allah te prala mingi džamije, palim te ovo te presudno. Veri atmosfera ke ti nam pralenca tu ki džamije, a mesto ve kere hi veri. Ama alhamdulillah. Znači Allah subhanahu wa ta'ala sasu Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala šukari. Yani u verniko vole se nema veze da li si iskušenje ili si blagodati. Ovko duju hali, ako duju situacije, hamdi Allah se kela. Ko svako arapsko vakirpe كل محنة فيها منحة كسواكو iskušenje كسواكي بلا توكلا يسيك شكاري بي هميستو kakva korona isto isi šukari pe so se subhanallah od početak bud žene tarimi familije da subhanallah dosta bratočetke panle pe kana šamije elhamdulillah sebep iso korona to se šigalenge dara da onlar da darana a dve samo siklium te pazarina sarne maske çivenate sa garavena policije subhanallah poliko Penadike u džuvljada moram dilete pandeno oliko piro, znači dosta, a da duj bukjaso vakir imamo, si šel bukjaso šajte vakir aftaro u šukarepe, su šajte i kalata rekija, taro koje iskušenje valla su dingama na kali viruse. Znači, a menge kana dinde, e muslimanenge, romenge, su našite džanko džamije, znači, tu ke ti nam korkori kereja kana, pa lojna te familija, nak šukar vreme te romnaja, te čavenca, su tu nažena šaj divenca, kurkenca, anglidero u virus, na nedovoljno vreme kere. Uvek avrijala malenca, ko kafiće nažena kaj, i redko dikjeti čavente, familija, te romna, tako dalje. I akana ket i nama men kere, subhanallah, kafane na nepravde, naspnija te pravde. Šiša barija nažena su kaj umurša džana, našti. Znači, akana on keretane baško mask Ramazani, akvaj šukari petara Allahi, mati mislim oromali kaj akvaj bela nego akvaj šukari pe. Te pneo Allah zoire panla o haramiya, o tana sutane harami, da bi tu omo pravo mi pen te beše kere, hem tiri individualno veza tire gospodare, te kirila pojako. Znači, manuša te kiril teravi namazi kere, teravi namazi dobrovoljno namazi tamo, na ne farzi. Tu še te kirila dvada kere, tu agar tire hanımaya, tire çavenca, tu şey lenca zarin te kirila namazi. Tu agar si kavete romna o namazi, te čaven o namazi. Tu mari veza poškarka ovo. Sadla. Znači, si dosta hajri su arakajko ako iskušenje. Alhamdulillah. Me mislim se svako mandar osetinela od ova. Su i si nešto hajri ko sakava. Pa, ake jek ne voha beri su šundila kana alhamdulillah od ova mengi značinela dosta je muslimanenge. So kutari džuma, akava kurkoka počminente funkcionirinen o mesjidul haram, hem o mesjidul nebawi, ki Mekka hem ki Medina. Alhamdulillah od vajtano jek baru uspe. Na mislim od olea deka i Saudijsko Arabija kerga poviše buti da bi te pravim pe nego od vajtano je takdiri Allahe skoro te pena. Pa molina Allahe subhanahu wa ta'ala barem odeš zadno divesta te šajte ovel pošukar stanje pa menda te doživina barem od ja slast džamijengiri da mate ačva mazumi. Hođa, me bi isto agar mangavate pošto
Коркори вакерган, те слединае учи мен, те слединao коленкола со посветинге по дживдипа илмеске наукаке, на вакеракава да бите дафтут похвала. Похвала англијак на делапе манушеске, одова мисли на джанаја сарине, али јаке пошто Valenте слединаек примери да роџанде прајла, да роџанде учиме манушако ислам. Шали ту аменгете пренесне сарту на кавеато диве, сарту титуто план програми, сар на кавеали пашај коволодова хајри, некој таро прајле или таро пења, качило песке да е касавки задача, сарто на кавол подиве ко Рамазан. Allah me elhamdülillah su Allah dozvoljen je to učitelji i glavna škola od tetara prvo džiko šesto deleni, prvo šiju šesto klasa. I Amerika Germanija, kad neki Germanija živna, o učitelja keretani, znači te kerem pivoti ki škola se škola panli. Znači elhamdülillah Allah medika kao mange sar nimeti sar blagodati Allah istar. Me nastavinavam yani lava panda džandipe, taro islamsko učenjake, ustezije, preko internet, preko adva sabale, primjer. Kad uštao tore sojbe, naštite hati pije nego, odmah, alhamdulillah, zikri tekirobe. Kad uštao tore sojbe, prvo su tekire, tore sojbe, kad uštao vakir, alhamdulillah, iladi ahjana ba'dama amatena wa ilahi nešur. Hamdi tvodo dolese su dingamenu dživdipe, panem su dingamenu meribe, jamulesa amri iranajem. Adva prvo su te vakire. Nati kriterijum najalafi, nati kriterij čavenca alafi, najžna so prvo te andinete te gospodare. A dva trebala manuš baš ko Ramazani te usiklo, ke tu šteta rasoje. Znači, a mene, alhamdulillah, me ke tu šta, alhamdulillah, Allah ođani pe. I pala dava, isto, alhamdulillah, dava da online Kur'aniska teđuidi, si dosta, šallah, familjenim čavencu online kera. Pala dava isima beši be, alhamdulillah, Kur'ane, dikava te ponovina o hevzi, Kur'ani, znači, pala dva isto primjer si beši be mirum na me čavenca agar. Znači, agar na kao dve. Džiko, iftari primjer. O iftari, alhamdulillah, mirum na zajedno. Pala dva, eti si derse kelape. Puči be islamska, puči be kelape, te odgovorim pe. Agar mi rodi. Ko kratko. Машалла, машалла. Аллах те ол разија, удолеа со посветинеа то време Аллахеске. Соске Аллахи хала совли упро време. Сарино удолеске джанеа, чака на киргеек сура ел аср, коте со почминеа каја сура со вавул касем. Нешто со шајте халпе совли. Аллахи хала совли упро време. И Аллахи те прихватинела маро време со трошинеа олеске одвадајта неки будети. Дикава со доста прајла дена мен селам. Алейкум селам. Кома нафем која нафе хоџаскоре самире скоро. Ме бива кераото менге те споделине на кава видео, те бајроло и бројка, со ске удолеа да какерене хајри. Уходжа иншалла ко братинел па менге кратко дерсеа насихатеа, а док увело од ова, ту мен шајти тумаре питање ове, а не одма те постави нелен, него ко крајот ари емисија ко одвина деш 5 минути, кога со ка одговоринел пе иншалла ко тумаре пучива. Упучива ка поставинен ко тародова моменти кит кава керел пету менге со шајте поставинен веќе тумаре пучива. Само ка замолинав тумен одовато овел правно фикско пропис со шајте објаснил. Те избегинал пе пример шајлија кава шајлјокова одолест, ако пример ништо наџанено одолестар, радо би поставинена пе прво пучива кола со итане правна, те шајте дел пеленге джевапи. А док те авел од ова време, ту мен шајте споделинено видео, пандек пути капенафа мен цртано хоџа о Самир Мустафовски, магистар, кога со моментално тано кокоракија баш и докторатура, Аллахите локјаролеске, споделине на кава видео, емисто агар уживинен ку насихати иншалла, шейх Бујрум, обратин тута менге неко борела фенцар со одвако вала менге паука иншалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم Salam se zahvala prepadina da jeste svetanijeki zore se ovdje ne jedino bi se lahko upravili džinjek insani liste ibadeti te kerod. Em naši že selam salavati ana pronajmo pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Alhamdulillah so islamu masjid Ramazani
Prinsono një kojk hadisi të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ko Ahmed. Keri o të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tughlaqu abwabu an-nari wa tuftahu abwabu al-janna. Pravgana o të ko akva masi. Pandana o dara e jehenneme seri, hem pravgana o dara e cennete seri. Wa tusaffadu fihi shayatinu, hem ko adla dive Ramazan seri o şeytaniya panle o bena. Qala wa yunadi al-malak. Emotek melek o kavikini. Ya baghi al-khayri abshir wa ya baghi al-sharri aqsir. O tu sumange susitu kinamera shukar bukya. Buyurun tele şu haberi. O tu susitu kinamera loşnipete kere. Mukadva loşnipe. Siret adli loşnipe star. Hatta yanqadi Ramazan. Doktena kilo Ramazan. Tarakva hadisa kale hadise mangate puçmina tikno nasihat teda. Kateu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akira mengi kai ko akva mase. Allah subhanahu wa ta'ala cehenneme seri dara pandil. Hem cennete seri dara pravel. Hem isto çak polo kokiralar mengi te kuvat aradva cennete seri dar su pragale ko Ramazani. Su ko adva mase. Pandla e şeytanin kolansia tepene. Denaștion te avem te kinen mingi vesvesa. Denaștion te hoavena mentaru čačutno pravo drumu su ingari ko cenneti. Nego on su mangineti ingarena men u šetania ko cehennemi. Ama dikan subhanallah Allah ko advan masek. Peygamberi vakil ko akva hadisi. Pandla udarataru cehennemi. Hem şeytanin isto. Znači sebebi so ek insani şeytavul hoavdo tar shukari pe tar drumu ko cenneti udare cennete soro o şeytaniya subhanallah hem o nefsi tiro akana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mengi Allah panla nasıl mudara cehenneme sire nego isto şeytaniya hem pragya udara cennete sire depene Allah subhanahu taala mangela tuke o mo prami pen ko akva mase tejati pire ko cennete sire dara ana ko cehenneme sire dara Lus panlai şeytani ten havavitu. Ten havavitu tengaritu ko cehennemi surdar. Hem isto te vakiria mingik meleko vikini. Vikini o tu sositu ki namera şukaripete keri ko akvamase. Ko akla Ramazanska dive. Buyurun şu haberi tele. Te votu şu haberi. Ebşir. Hem adava sosiyle loşnu namera ko akvamase. Ko meleko vikini vikini lesi. O tu mukada ološni pe sumagete gele. Ko akva masek makerada. Depene of tu da tar Allah so kakme ko cenneti ana ko cehennemi. Ava ki godi ko akva masek. Dokte nakil o Ramazan. Ko averi rivayeti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem men sana Ramadane imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbihi. Koji pustini o masek Ramazani imane veraje imane vahtisaben znači ni ovo islen nada kao Allah kad dele i nagrada za pa posti gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko li su prostimo su kirge angledera ka Ramazani taro tikne harame na taro bare harame taro tikne haram o bare harame samo iskrena tauba šajte ko se to tada da grevo su kirge. Znači, subhanallah, pegamberi vakira meni, hem svako meni grešniku. Pegamberi sallam vakira ko aver hadith, kullu meni adam khata, svako čavaj da misl grešniku tan. Va khairu khata'in at-tawwabun, hem najšukar tar Allah grešnik je koji tano? At-tawwabun. So perena pishmani, so kerena tauba. Tauba znači neka te tirinetu, ko gospodesro drumo, ko dženetesro drumo. O muslimani su tu i nani neko druma dženetesro, a o šetani hovagatu ili letu peja ko džehennemi, irin tu pale ko pravo drumo. Niko nema gleda te ovo ko džehennemi ametar. O neka ideja tu, šune to nefsi su ingari tu ko haramije. Šune šetani su ingari tu ko haramije. Ama ko akva masak mo prami pen. O šetani našite šupkini tuki. Kva to nefsi su açulu tvoje. To nefsi su tu su naskaganli se, su itano harami, su je halal.
A dali se ponekad isi prala počena pe o pegamberi vakiga kav hadisi. Ама ме пали мисли лошна мисли кој годи. Ако со им постачи пример. Или дика доста муслимани криена лошни пе како масе. Сарте хлева кав хадиси, вала вакија панле шетане. Да. Ама о нефси тура ачилотан, о туте то нефси ачило, то страст ачило. Мадлабо ке ако ту на анален котан, он кенгарен то исто ко джене месрудар, ана ко джене те срудар. Adesso pegamberi sallallahu alaihi wasallam kiri aver hadis prinsimo ke Nesai taru Shaddad ibn Aus akiri el kayis men dana nafsuhu o jando manush tano adava soanila po nefsi ko tan terbiya kirla po nefsi barakiri po nefsi ko pravo drum sikavili sotano harami sotano halali sa su barakireti de chaven su skavelen sotano shukar so loshni Mangiate chavete kine shukari pe ana loshni pe. Agar do Allah subhanahu wa ta'ala mangila adva amingi pe robongi ema olese zasujimi naishu primer. Hem akana ke tu ina ko masek Ramazani. Hem pali misita da loshna misle adva значини kaj tiro nefsi na angelne kotan. Hem daile o pegamberi ko adva hadisi vakiri el kais men dana nefsu znači adva o jandotano sonula po nefsi kotan. So trudini pe divehem rak mučini pe džihadu nefs kerala. Džihadi pre nefse. Na Nikolaj, tu ket pirek ulica. Dike džuvlem te telekereto, to dike be, te ne dike džuvlem. Na Nikolaj ki trgovija te hovave. Kubo džino hovave na ki trgovija samo za nesaj hari dinari. Na Nikolaj da. Adva mora trebala terbija. Znači trebala džihad tire nefse. Te maretu te nefse. O ket mangia lošni pe tu zabranjena. Sar ke džet ili čavete pazarine ki prodavnica o mangila svašta čokolade. A kava mangila. Tu namočavo, namiče, avakare kona niška. Kadu kantu tiranda. Kao tu bolest na žena su kao objasniles. A gero Allah minga objasni. Kaj o haramija, a minga lošni. Lošni pe ani na minga. Kodine luko em ko ahirete ki da je elese izini. Pravo da je elese, te čelme ko kijak, ko naru džehennem. Allah te harakim dar na džehennem. Znači, o džandotana so anila po nefsi kotan. I islamsko učenjake vakiri sad te pene jako gras su tu neno proleste. Ako tu nacidere šukar o nažal sa vakiri pa gledali ko vas adlaš hem džeko uzde kitlerin ko vas šukar hem tu si kavele kajtiđa tu elhamdulillah agar zaštitimo kove. Hem kareseto cili kaj magija tiđa. Ama ke tu idemo pro gras mukele, gras kokri tiđa, ka pilotu vaja svugde, nikad ne intereseto cilj. Agar to nefsi. Tu magija, to nefsi, te nefse tiđa ko cennet. Principalno mi tara Ali radijallahu anhu je puti bešle kokri pe. Hem kirala pire nefsela. Vakire o to nefsi. Na mangeli man se tiđa to ko cennet. Hem ne se sahaba su principalno kao čudingi pa vakire su kirala lafi o ade ka se kirala lafi. Şunge samo duraldan. Ama Aliye cando yine. Şunge peygamberi sallallahu aleyhi. Kirala pe nefse lafi. So se nefsi mangia lošni pe mangi. Ali me mangao tu keškari pe. Me mangao tu vaja zajedno tiđa ko cennet. Matingari ima tu ko cehennem. Znači, trebalo muslimani baš po Ramazani svako dive mrat. Tu kada na haja maru. Na pije. Na netu intimsko odnos terom ne. Tu kada neki karantene. Korona isi. Virus. Allah zanimaci su i nedinde. A kada hari pohari ule. Znači, to fokus. Polo ko tuki olo kana. Te čveku ahireti. Muki dunja hari akana. Muko akla dive Ramazanska dive. Tu tiro fokus čivlja ko ahireti. Ko Allah subhanahu wa ta'ala. Muko u dunja luka akana hari. Akla diken subhanallah tesa eftatu dive Ramazani. Ye kurkon akla. Tudin kurki açile. Ken sigate. Ti kobur sigate nakla ko masek subhanallah. O masek Ramazan najkeri tu more masek otajke. O masek cevap ese. Ako tu lelano khayr lesro elhamdülillah pogodingan. Ako izgovingan. Ako nella ništa rakva masek v Ramazani tu vaje izgovingan mo famite. Znači, sumagat vakira
Вала му клятват куркурите нефсея каква маси. Кергят ке полоко. На нето душмани о нефси, хемо шетани, него само о ти душа, то нефсија чилотува е. Сарамен со ромаси кленем това кера хапи, ем живин. Сома гела ти душа кера да. На жалост самен рома погрешно халилам и душа. Него ту мора те не душа котан. На и душа ту тено котан. А да никет на не тоа лаге. Душа ке енгариту ко харамија, ко джехеннеми. А ту мора тове джандо мануш со пегамбери вакери каква хадиси. هندايلو بيغامبري وكيل كواكو حديثي والعاجز من أتبع نفسه هواها هم ناس بوسون لمانوش بيغامبري وكيل ناس بوسون لادوا سكويتانو من أتبع نفسه هواها كوي بيرلا بالو نفسي هم بالو بهوا بوستراست هذا ناس بوسون لمانوش ويتمنى على الله هم بوسي مسلمي كاي والله كاتشولكو جنتي ما سا كاتشولكو جنتي que tu te nefsase, ti duša ke preči, mesto adva Allah sumangela. Allah ke tvakirtki ko sabalja ušti, ker namazi, ti duša namangela adva, ti duša mangela te odmorini, pe te sovel. Tu morate pagi vola ti duša ke. I morate ušte dušu ušti, ajde namaz ka kira, Allah es. O Allah preči sovakiri sumangela, mesto tu sumangela umi duše. Ako živi ne agja, tu kao vetaro Allah, su kakvim ko dženneti. Ali ako ne živi ne agja, Taru nesposobno manušako, sa vakirio pegamberi namire lafije, pegamberi sa selema vakirio. Znači, a me morate dika baš vakva masik Ramazani. A kava virus mene dikavali sar bela, na me dikavali sar blagodati tar Allah subhanahu wa ta'ala. Se kava posetini tu ko Allah subhanahu wa ta'ala poviši. Ona darana kana, dar ku geleni. Taru nešto su tikno da burs našli dikete eke daraya. A sada Allah subhanahu wa ta'ala o yaratıcıya tarakva tikno. Na daraya toru yaratıcı. Ke daraya tarakva soitano yaratimo. Na ne yaratıcıya zaslužimo povišete dara olesta. Pa subhanallah. Ame morate dara toru yaratıcıya. Hem kakva masek diken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men sama Ramadanin imanen ve ihtisaben. Koji postini kakva masek imaneja. Hem o posti Allah vakiri uvek brojini konesave ibadetija o broj vakiri ko vor nagrada dobina. Ama ko posti Allah vakiri o robo na hala, na pijela, na nele intimsko odnost miroha tiri adalis vakiri Allah fe innehu li wa ana ajzi bih. Adaba sumukevale miroha tiri mange adalis me mandar kadavle nagrada. Allah na vakiri ko bol. Amen samo dženetore hadisi kao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem vakirga men sama yawmen yek divesom li wajhi Allah, znači haziri Allah soru ab'ad Allah wajhahu min an-nar 70 kharifa wa Allah tidar soru liko efta vardish bersh tar cehennem sriyak pir peşke elifo najna vardaya bosun kubur efta vardish bersh Allahu akbar kusum kilometre Amin ko saati busne kilometre po saati ha ko 1 kilometre şahit kire ko saati akam ko ek bersh ko bor saati Allah subhanahu ayfta dish bersh ko bor saati Allah subhanahu ko bor dur ko ve yeke divese se postine ko Ramazan Allahu akbar akva samo zaštita džane samo zaštita tar posti ti postine yek dive efta var dish bersh dur tar džene misr yakina A tu pustinja ko bor dive, bišene ili trianda, Ramazani ja bišene, ja trianda dive. Ko bor dive tu, znači skoro 2100 berš, yek Ramazani, duryari tu, tar džene misrijak. A zamislim, na kirgjan yek Ramazani ko tu životu. Nego 10 Ramazani, biš Ramazani. Še neko pinda Ramazani, a mašala kupilo život kirgjan. Allahu akbar. Ko bor berša inan dur. Ako pustinjan ispravimo, ko bor ko ve tu dur taru džene misrijak, subhanallah. Hemu pejgamber sallallahu aleyhi ve sellem fiha lejlatun khayrun min 1000 shahr. Allahu akbar. Ko akva Ramazani, ko akva masik isiyek rat. Suadiyara pošu kartaro açıl mansaya. Hilada masike. Akanak hilada maska ko bor berša. Amin taru berša kre Allah, fejta račina ko berša. Pošu karte halova. Of toa dešu 30 i nešto berš.
Adiarat yekrat. Ako tu kergen namazi ki adiarat mukla mi pen, pishmoj tu ke nagrada sa te pene oftore shutrim bersh ineşto namazı kergen. Allahu akbar. Ako tu ki adiarat ki adi leyletul qadr. Ke çitingen Kur'ani. Kahotu ke raçimo nagrada kadumine sa te pene oftore shutrim bersh Kur'an çitingen. Svako dive. Na svako dive svako sekunda. Allahu akbar. Te puçafte be. Koji tu mender, koji tare Roma. Cene živingje oftore shutrim bersh. Mecena var etko. Subhanallah. Eke adve aloma ge haberi subhanallah torek prav. Anglederek mase odatle surmulu. Ayrati idealesi nakledim. Onun eline povşe tarafta odiş ber inakley dünya. Subhanallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakili rivayet. O berşat tarumiro ümmeti maşkarşo odiş mefta odiş. Samahari na kenar babu. Allahu akbar. Yek Ramazani ako reslana diyarat Leyletul Qadr hem kirgan ibadeti ke diyarat. Račimotu ke omo prav, omi pen, sa te pene celo životu i svaku sekunda namazi kirgan. Celo životu, celo sekunda tu Kur'ani čitingan. Celo sekunda adla celo životu tu sadaka dingan. Ako dingan sadaka. Subhanallah. Savo hayri siko diyarat. Hada Resul Peygamber khairu min 1000 şehr. Ama sahaba ki çünkü istoriya tarafı peygamberi başladı Nuh aleyhisselam. Cennet-e Nuh aleyhisselam samo inaše lupinda berš dava kirga. Vikingen ardun ko islam. A ovo sam skočinaka vakina poviše živingen. Poviše taro 1000 berš. Subhanallah. Znači, akana o sahaba Suke čungjedla storija ok je subhanallah. Tužno je ne, susje ne tužno. So se ona misli ne sara men. I godiko dunjaloko. O misli nako ahireti. Ok, ja Rasulullah, odla živim ja dobro vreme, pa on poviše amen da živnena. Diko bor vreme namazi kirgi. Diko bor vreme, ko bor berša on sadaka dingi, ko bor berša hayri kirgi, zikri kirgi. Pa znači on pogodingi amen be. Znači te resalen kolengere, nagrade su kad dobineno, a da bor berš su živingi. Tužno je ne, amo peygamberi dinganegi šižo haberi. Vakiri Leyletul Qadru khairu min 1000 şehr. Znači, yek berš arake šansa te kere ibadeti su vredini celo životu ahi. Celo životu. Te živine da ovto odeš u trim berš. Tu nikad na šite uspine, ko adla ovto odeš u trim berš, te kere svako sekunda namazi. Nemoguće. Svako sekunda Kur'an čitine. Nemoguće. Šel berš je živine, naš ti. Tu yek tretine ataro životu sove. Yek tretine ataro životu kere buti. Tu tretine nakle ništa na kergen. Allah se. Ništa. После su kere, ave haj maru. Zanimacija od dve si svašta zanimacije si. Turska serija din devdivi. Facebook i din do. YouTube i din do. Sa su hovavito taro od druma dženete su. Sa su hovavito te kere ibadete Allah se. A sa šaj tu te nove džando. Te harekete rodea diyarat. O candu manushka rodo diyarat. Kalupe se odmor ek berjan gleder kava kripe şifresi. Akavad adiyarat mena ne tekra buti. Izvini. Adva diveso kad binav şey kad bine 500 euro. 500 euro je kedi vesek tekri buti. Su vredine adva dive 500 euro vredine da la kiarata kor islam. Ha? O candu manushka kedi dolete 500 euro na trebalo mangi 500 euro kad dive. Me kad binav ibadeti nagrada celo život osebe. Šajle šefi mi advati de mangi tu šefi. Šefi kao šajme da šti. A te li su džando? Men dene nefsevu. Koja nila po nefsi potan. Ako tu isito sa ko nefsi, su prečije nefsese, te kilo ibadeti Allah'se mjesto dunjaloko, onda tu elhamdülillah pogodnim yan. Ama ne kolay da. Adva trebala džihadun nefs. Hem džihadun nefsu baro džihadi. Yani o baro džihadi te džako mari. Subhanallah sarbe. Te dav me mi duša, me pare. Ko mari be ki borba, ki bitka. Hem te mera. A dva tikno džihad. A te mera mene nefse, a dva baro džihad. Sarbe. Džaneso se. O baro džihad. Mora te krili svako dive. Bitka kirala ek puti gotovo. Mulan gotovo gelant. Irinjat ka putri gospodari.
Ама джихад у нефс вако дивеч кера това джихад. А дия битка диве хемрат ту инаки битка. Овернико диве хемрат ки битка там. Диве хемрат джихад крил пенемсе. Значи тена кера бут лафи сумагат ва кера туменге манге първем туменге акава масет бару хайреси. Акава масет му правни пен. Дико Аллах туке кергя поло коти криш карделия. Hem soru sebebi tarakva posti. Cenayetaro Surat al-Baqara tuytu sura o ayeti şöyle okturu şutrin Allah vakiri. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus-siyam kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettekun. Allah kakva ayeti objasnjuje menge so se postinaje, so cilji, so sebebi tarakva post, so sebebi taro Ramazani, posti peko Ramazani. Allah vakirja kate, palim su vakiri kaj pišemo menge sar obaveza posti, sad su ne pišemo angleder, i narzunge su vinge angleder, amen. So se jarapi, Allah vakiri, la'allakum tettekun, da bi to ven bogobojasna robi Allah se. Te volutu men takva, taro takva džijete ovi. Сар шейтова ме тара таква джие, ке ме пратинава ме нефсе, ке пратинава шейтане. Адвана не таквало. Таквало го значение ту. Те керея дава Аллах со команигято те кере, хем те цидето дуро долеса со Аллах забранигято те кере. Ако керея да дуй бокя, Богабо ясно и нанту. Саро Ибн Абу Хурейра пренесем игрек хадиси, ово обяснен исто бучукар таква со значение, техалова. Пушлиле со значение таква. И опушля, дали ту е пути пиргян и томнина. Емоте диклантена газне ко дупке. Значи ту дике защитинята раза дупке те не пелете на дукавето. А гери да, адавато на така. Ту пире, джея ко друмо, ко дженети, адавато цили. Ако друмо ко дженети, на не локо адва друмо. Него, а че керето в те дупке. Ту ке джея, ке тина ко друмо дженете сро. Дик мате газнете ко дупке. Те напире ко адла дупке. Адла дупке, ховай бешета не сро. Значи ту морате защитинето тара адла дупке. А гера дава таква значение. Тук е постинемо план пен со керето. Ту цидеято тара хайбе таро пибе. Забранението цело диве таро сабах намаз, джико акшам намаз. Ту на хая напие, на нето интимско одност. А ту и на алкоркори, никой не дикал ту шайте пиете ха. Аки, си тук фрижери, хам насипим нас диндо, елхамдулилlah, шукр Аллах. Те манге ту шайте джате праве, те пиет ке пание, те ха. Ама ту джане. Визите дикал, джане ке о пратинито. Джане ке ова канама дикала, менаштите хо, шет енадунте хо, но менаштите алайте хо. А дали се ту на хая напие? Джане атава. Значи богобоясно и нам која диве. Кома Рамазани богобоясно делија кере. Со се пегамбери сане вакери о ихсани, значи ту не тарек мухсини. Најучи дереџа о ихсан. Ихсан значи нисо en ta'budu Allaha ka'annaka tarahu. Te obožavajte gospodarite pene tudi kjere ti ne kensa. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Em ako su jene kaj tu naštiti dikjale, ali jane šukar kaj Allah tu dikjale. Na ne adva ger ko Ramazan, na ne adva ger kit postinemo pravni pe. Tu adva ihsanu sitina muhsinina. Kaj dia sekunda muhsinina. Tu akna adva jelene te hati pije nešto. Andrali sita dia vola i namer mange ama jane wallah dikjala ma naštiti hava. Znači tu na taru muhsini. Ko adva momenti taru muhsinina. Hem tu ket siklove adava trianda divemo pravni pe. Sikavete nefsake. Hai benane, pi benane, intimsko odnos na ne. Тука креат два со мева креат туке. На мен него Аллах со вакери. Значи, по нефси ка прилпало туте, а не тупало то нефси. А два е лекцията ро Рамазан, а два Аллах могил ти скавяме. А дали су му камен кокори, те нефсе, шейтани палале, ама те нефсе му клятут. Туте си кавела, те анела котанко адла, каква Рамазани трианда диве. Те пенеса рек школа туке, медреса туке, кја медреса свако не муслиманесе. Да би туте си кавете нефсе, трианда диве. Шун, Саро Алия, со ке ги апире нефсела, ке ту да тире нефсела. Беш това е куркури. Со кераваме бе. Со живото живинаваме. Дали ну паше кола, дали ме дуртар Аллах. Беш това е пучто.
Savi delje kerabime. Kad kere lošim pe, odmah perki sežda, rode oprostar Allah subhanahu wa ta'ala. Hem kad kere škar delje, isto palem perki sežda, ker hamdi Allah. Bilo so tebe grešniko, eli tebe bogobojasno, perki sežda, ker hamdi, eli rode oprostar Allah subhanahu wa ta'ala. O paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. U masek Ramazani masek, tebe tu popaše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nate durya kere tutar Allah subhanahu wa ta'ala. Мен бакере курбан байрам. Дженес се курбан котара була Allah fi kurban. Kurban Allah Teala fi quribe. Qurb. Qurb znači paše. Taqarrub. Taqarrub znači tabitu paše. U muslimani kad kire škar dele Allah paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. U muslimani kad kire Allah haramiye durakeri petar Allah subhanahu wa ta'ala. Akana tu mo prami pen. Ush korkori. Magya tu paše ko Allah. Paše dali dur tar Allah. Niko nema bilo tu dur tar Allah. Adeli se maker haram je. Nego ker šukar delje kave paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Hem adeli se amin kurbani, čine kurbani da bi adeli delo je to paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Po paše tava. Postine tebe po paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kere namazi tebe po paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Čitine Kur'ani tebe po paše ko Allah subhanahu wa ta'ala. Zikri kere tebe po paše. Sadaka de tebe po paše. Adva niyeti te votu. Ana nardungi te kere namazi. Sadaka te kere nardungi. Hem te pokašinete nardungi na žena osob. Ma dva dula ona ne te prefatini ili mu promipe. Siklo da kakva masik iso iskrenost. Tu kad postine, so se tano posti adbor baro ibadeti ko Allah subhanahu wa ta'ala, te džanem. Kad kere namazi, ona došeti dikentu. Došeti falnete nardungi, ana te kere Allah. Kad de sadaka, še ona te dikentu. Kad kere zikri, ona došeti dikentu. Ama kad postine, našiti rikave. Ko ta žena kako možeš postiga darine. Tajnost. Tajno ibadeti oposti. Adresu Allah kad tu nagrada bari ko akvadalo. Zato akale delo je našite pokažne tamo nard. Našite forde çalami. Dok tu na vakere, niko ne dikelo na džanela. Adresi oda se kave mingi ko akva masek Ramazani, ko posti, mora u muslimani iskreno te vode Allah. Hem da pokorno te vode Allah. Mate pokašinete te kere tu baro muslimani i na žena osob, nego pokorno te gospodare. Hem diktiri veza te gospodare ko akvam mase, te kerela pošuka, pojako te ovo. Hem ava paše ko Allah subhanahu wa ta'ala šukare delenca, makere ko akvam mase Ramazani lošna deli. Subhanakallah, hamdika, šedan la ilaha ila enta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelman Allah li se dugaško vreme lelu. Estağfirullah. To na valente roda halali nego Amen valente zahvalinam tuke. Čači paske mele lumange pou kako tarakava dersi. Čikela hem ko gudlipa, hem ki sekiracija. Pa inšallah kana peklovotu tarodea sekiracija poukaja. Inšallah lelam sarine pouka kalestar. Wallahi to razija tuke. Akalea sala peso čači paske isjamenu prokastete na sloninami ki tirala pelako baš o džambite prema u dini Islam, čajte penđarama stvoritele. Hamdi Allah eske su bić halgam ge manuše sartut. Allahi to razija tuta. Alaikum selam sahib halinge sodena selami. Oven saste sosijena mencar. Tu men spodelina na kava video. Inšallah, baš o neko bor minut, baš o 1 minuti, 2 minuti, aka počmi nas to pučiva hem odgovor. I odoleske šajte spreminentu mare pučiva pahari. Me hođa samo te najavina kava, so akaja programa aka nas osijam ko bišu štar vakti, tani je bud bari podrška ko tarijek strana tarijek hal amaro hođa, isto ovda tano hođa, Ferki Demirovski vikinalape. Ovi sile je k firma Biontel ili pa Quantum Solutions, kova so tani je bari firma, telefonengiri, znači multimedija, koja so kerala buti tehnikaje. I poželinavali ski sta gerek baro bereketi, so ski oftano ektaro sebe pjera tamen so družinajamen, so omogućingja kva pristav džamende. Hem akalja mangavate vakera visto čiki javnost, čiko amare prhajlja penja. Džanava slova uvek tane pozitivno rastroime prema lamende, ali bitno je tano hem te spomninada kva ponekad. Da bi te ačolamenge ko amari misle agjarsar crtimo, so na ne uvek hođi odola solena pare hen te kere ne sava hajri. Dosta dokaz tano tu menge so
Аке о хоџа Самир ерат амен саракатео магистар делинела аменге насихатија исто хоџа феркео могучингја аменге саакава и удовајта надока со амен шајте кера хем бизо пареда хајри буке и не морате воламен негативно коментарија. Давид Малдини пишингја селам алейкум селам опал јек баро селами џитуте џикити фамилија Аллах те примино тумари ибадети калакаламасек. Кајлален сарсова кергјум. Мислам уживинген сари некаква дерси. Шај преко од дерси хоџа Самири одговорин јако не сај тумаре пучиба. Али пошто и сјамен панда вакти шај одва вактите на кавали пак валенте пази намате на каво границе таро време. Козом јамен ге лимитиримо тари редакцијата и кера кава дружиба туменсар. И аке месар со дикаво пралјавеч почмингете пучен пе пучиба, хоџа мека постави наво пучиба, а ту иншалла ка одговори не. И шајте те одговори не од ова пучиба со манге, ако мисли не со не со пучиба, на штите одговори не ляка на јавност, слободно од ова шајте кереле, мада на не лаџаво ако нешто наџане, амен на сијам совршено, само Аллах и тану совршено. Амен панда сијам окола талибул илм сарсова кирган, трагачија па знање. Удолиски ка четинало прво пучиба таро прало Мевлан Шериф, јек селами джилесте пишингја, прала шај јек пучибе, шај ли објаснинја манге кој дола еџуџ и меџуџ. Мислени башо е аџуџ хем меџуџ. Казамолинав само е прален, хоџак одлучино дали каде одговор коакава, би овена приоритетно окола пучиба вези о Рамазан. Јесте занимливо тема и тано еџуџ хем меџуџ, али од ова би вакеравате дружинамен која вера прилике соске кратко и тане акала дивеса. Опало Ебу Идрис јек селами джилет. Пучлјамен дали исправно опостиба ако не уштеа ко сехури. Соби вакереа калеске хоџа. Шука со вакеналте ракитоте награднеотот. Те почени иншалла само пучибе за Рамазан. Иншалла адресao прво на нете одговори на него како дето пучибе. السحوري بيجمع السلام كيري تسحروا تصحوا значи كيرين السحوري ان في بركه كيرين السحوري سوتيسي بركتي هما دوا تيسي исто мелеке со كيرينото ке дова ке беше ако السحوري дава јако сунете пегамбери со адва нам клали ама кој на кергја السحوري пример за сукја мангла и нели намарето ушто ама за сукја пример и нашите хални ништо ти пел ништо и уште ја песе и се намера значи нијетилиле ти постина две шајте наставино пости на не шарти у сухури таро пости значи само адвај јек насихати јек савете пегамбери со текера адва адва таро јако сунети ама значи пошка текерале адва али кој на кирга адва на кирга харами значи шај те постини Оја и самиње кавер прал Рагиб Добрева јек селами џелесте пишнела селам алейкум. Дали дозволиме таро вакти ко календари башо сухури, те халпе повише, дешпанш или биш минути. Значи таро одредимо вакти према о грегоријански календар со амен практикуинале моментално ки денешнице. Дали дозволимо те халпе лескоро пучива конкретно сармесо сватин гимле, башо сифири о сехури, дали дозволимо те претерини петаровакти ја хајбаскоро, джикозо ми пример одредимоте, дешпанш или биш минути. Sempre nismo tara ko hadise bei uçleo sahaba peygamberi ili sahabin kubur açıltı mengi ez kubur vreme açıltı mengi jiko ezani tara sabah namazı kergeno suhuri hem vakiri ko prilika pinda ayeti znači on subhana diken o vreme računge ayetensa o vreme lengoro panele ayetensa subhanallah kayna amen subhanallah kayna amen dur znači oma kige skoro pinda ayeti. Pinda ayeti za sahaba necessariamente é que vai sati imagina ko vorna. Pinda ayeti za sahaba znači 10 minuti açili. Znači šukari tu angedero suhuri, angedero ezani o vakti su pišinti ko takvimi. Te činaveo hajbe. Znači pibe okej, amo hajbe barem te činaveo. Mate jaki postenju sekunda, jesto pegamberi se na vakiri, mu metika čoko hajri dok sigari iftare hem harini sefire, ali mate halivali pogrešno. Tu mate halivali hadis kaj tu džiki posteni sekunda, bo
Pere to muy начинаю, а два на нега. Него зачине кате муке дешманшнути чинаве, значи джане, ага. Керту ке сати пример аларми, дешманшнути ангидеро ezani, taro sabah namazı. O te alarmi te jane, cia kana halum ilum. Tipi şay, tipi al primer. Haybe barem haybe te чинаве. Значи мате на кеа време со пишиндоко таквиме дома гато. Него боле ту, овту ке спремна ангидеро o ezani su pišini tu kjote, nego svako te pratini piro takvime su i sili. Znači, jeste ki svako dis država si razlika. Tu, važno tu, te ljetu kjek takvimi za Ramazani i prati nadal. Inčala ko pravo drumina. Ali imate ha palo dva vreme, znači te čineve anglider pošku. Muhammed Aziri, me kako skoro čhavajta nakava, selami džileste, pišingja, esselamu alaikum, dali prifatimo posti, a na ne tut namazi. Znači, manuškova su mu kjelo namazi, ne mardivojta no ko namazi, a posti nada. O posti be, jak stubo tarupanštvo islame se sarstano o namazi. A pegami se navakiri, as-salatu imadu din. Najglavno posti tepena, palo şehadeti, tano namazi. Ki mesele isi ihtilaf koleme. Hem Abu Hanifa primer cennet ve bakiri ki asavko manuş sana kriyo namazi ole treba te pandao pe kozatvori. Adva ako nakriyo namazi taro primer nali nisu sebepi primer za te açari nali na peloko nesves ili nenele načeo baru boles ama tepene gel nenele volati kıl namazi. Cennet ki farzi ama nenele volati. Bir zavo ole treba te pandao pe kozatvori. Ama dali pre Fatimo isi ati ihtilaf tarulema. Isi neko savakiri nane, isi neko savakina pre Fatimo. Ali me vakera, emol neška džena, me panda modolenca savakina kaj ako su mu kala glavno farzi, znači obaveza u namazi, ne znači niket postini, a dva nane te vol pre Fatimo kola es fantale. Allah neška džena. Su se še akva iftar, še dva. A namazani su postini, kao sebepi te kerelo namazi. Hem kubur pala džena Mangate pene hoca so yek farz buti su propishimi hem isipan da ekaber na ne sebepi da bi te phandel pe dole bukaja hem to uleske otvrdimo ko jamer. Znači svaku buti. Bravo, a dva minuta vakira. Allah i razijete. Nema da neška džina, ko kreva Allah je prefati. Normal. Upravo Elvis Safet selam incileste pishingya. Selami tu menge prhalalen dali shay ako me kasninjum ko vakti namazi sabah a sili mete hava do izlaska sunce te falinav. Ako ovako u kraju na Haliluma, ako nas omangleti pišinjalo pral. Mislim na Halilum. Pa te Halilan, hođa bujrum, odgovori niske. Mislim na kaj ova kiri, ako halingja u sabah namazi, izlaska sunce, mislim na da li je dva okam, dok okam te ušto, da li je dma nege? Znači, ako i klola već okam, znači okam kedi klola, vuluki šems. Onda Halilum elhamdülillah. Znači, na nedim dojmu se mani se te hal, hem te pijel, hem te ulintonskonost, dok te ušel ukam, nego doko namazi, doko ezani taro sabah namazi. O ezani taro sabah namazi anglidero ukam te ušel. Tu šajti kero namazi taro ezani, taro vakti taro namazesoro, taro ezani namazesoro, taro sabah namazi, jite ušel ukam. Emo teva kene snimsko činake, anglider dishpanç ili kvašo sati, dok te ušel ukam, šajti kero namazi. A dva tiro vreme, to vakti. Najbolje te kero o namazi so posigate. Taman perela o vakti taro sabah namazi, palo ezani, o te kero o namazi. Tena harine but, tena džikire but. Znači tu našti više, ako tu primjer sukjan, za sukjane muštingjan, hajte primjer, ko eftao sati o kamu štela, a tu muštingjan ke efta taj 10 minuti je primjer. To kana naštite ha više, naštite o namazi isto na klasu, o sabah namazi. To mora kaza te kere. Kaza znači te irane adava farzi, adi obaveza, oborči su tu na kergane, Allah se. Ja. Keren halali ka napomeni nafso čitinajo puči vas postavljena tari redakcija kate ko ekrani ko vas dikenali momentalno ko live, a dikava su i si
постави ку коментарија Аменка Сигјара Диндор Тумаре одговорија, па ка ша иншала те доресален са. Обхало Джавити, котар Белгија пучела, јек пучива хоџа, дали шајо постачи комасек Рамазани, котаро акшами, па джики јацијата одморинел, или поточно те совел измеѓу вакти. Сомањето вакили измеѓу вакти акана. Машкаро акшами, значи пало ифтари, те одговоринел джики јација. Машкарал сојтано вакти, котар о акшами, джики јација, дали шај ко два време овто одморинел, или па тој сте совел. Принципно мегитар пегамирсем кај два мерзимота, те совел ко два време, ко два вакти. Машкаро акшами, намази хем јација намази. Али кој пример керла бути, јани уморно тону бут, јан пагапо ифтари, халапи се магатум ред, нане џаизија два те вакираѓа. Али боле ти дикълпе ко Рамазани, хари те совелпе, хем бути бадите те кералпе. Значи, мати дикена ква кјек сезона мопро. Јек Рамазана менги ек шанса совела сам ек пути ко беш. Ако масек навела свако пути. Ек пути авела. Ем ту пример, и си нардо аџикерина ко дукјани, само ти кинепе се ек iPhone, ја, ек телефони. Ратинена оте на совена цело рат. Лаками ту шарети стрипине за ибадети, мопро за ахирети. Адван гат вакира, ама џаизи кој пример, ака не си нардо авена тарибути, пари бути керена пален постине алхамдулилlah, ем чаче мануш умунатано, шајте па што те одморинепе. Џаизи која два ќе случка. Али боле мануш те насува. Него пало тарави намази, чифту софтен чова. Пало јација, ем не тарави намази, чифту софт. How Orlando Brown, selam celeste, pishingaya selam alaikum hoca pali taravija, ki završine al vitre teklanine nađanea i kunu dova sar teklanine, a vodinea porodica isto. Valjale skoro pučiva sar te postupine ako nađanea i kunu dova, ko salatul vitr. O salatul vitr, tuke prihvatamo isto ako ne kirei do. Znači, poškrate kirei do. Ako nađanea, naprimjer, tu da šejko taro lil, dozvolimo, пример кој наџенела од почетокот док те сикло, таро лил те читинјата. И доа шајте префатими и доа ко намази, те овода ко сунет намази, или ко таравих пример, доброволно намази, ти читинела таро лил и доа два дозволимо. Прало гзим бахтияр, селам иџилесте, пишинга селам алейкум. Дали шајт тефали етаравие чере, али ек сура џанав, ли аз кулу валла, веќе која џанав, дали шајте фаливе таравие ме фамилијаса. Значи, поставинело прал пучива, ако и си само џанела само и ек сура таро Кур'ани, дали шај одоле сура овте кланинел и таравија керепе фамилија. Пегамбер се навакили ла салати лимен лем јақра бил фатиха. Значи, кој керела намази на читини ел фатиха, на неле намази. Значи, шарти те префатимо о намази, те читини сурат al-Fatiha. Те джанеда само и сурат al-Fatiha, а ни кул Аллаху ахад, ни инна аътайнака al-Каусар, најкратко сура ко Кур'ани, префатимот ке то намази. Значи, најважно и сурат al-Fatiha те джанеда те читинела. Хем пахари те сиклевети ке иншалла о кратка суре, хем те читинелен пали Фатиха. Хем ке ту на джанея само адава да туке доволно. Значи, алхамдулилlah, ако ше само адава, кера адава само. Док те скле повише. Прифатимоем шајте кера гјара намаз. Упхало Ислам Реджепи, селам иџилесте, пишингја, селам алейкум, дали шај ором, кога сочерела бути, те дел писадака која нав пе ромњаку, која нам бурми на шти постини, а мангела те дел садака е ке чоролесе кога постини, анди ромеси плата. Значи, пучела упхал, поточно да би те објаснина, те шајте халјовено пхајлјада, ако и ромнина постинела, насвалитани, пишингја сој насвали, мангела те дел фидија и ромни. Ама дали шај ојте дел котаре ромескири платан, ушто и нанела пло барвалипе, значи котаро мали и ромескоро те дел фидија да би те оправдинело од вас на постина. Прво Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. O muršatane te penate anako prevod. Upredel. On isin upredel. Adva halveno upredel. Ama Allah kaže qawwam kathir al-qiyam.
قوام والله تعرف كلها في كثير القيام على وزن مبالغة. على وزن مبالغة значение هبتين بشيء كوبري. قوام قيام الليل وكذا. قيام الليل значение تبشي يراد كوبري كنا مازي. لما ترى والله في قوام على وزن فعال. على وزن فعال значение nešto pretjerano. يقدروا سكريال pretjerano بود. هم كتفكري كلها في قوام значение بود بشيء كوبري. значение каква الرجال قوامون على النساء значение о диндо емуршенге те бешен копри значи бутите керен те водин рачуне фамилияке еромнаке кересе тако дали значи фарзи обавезе емуршесе ко ислам бутите керел тане нафака кере еромни не морате керел бути ко ислам ако мангела шай адва агар капучмина hem значи ов треба те водин рачуне перомнаке прво дуй себеп ја дозволимо ке манушесите на пустините на болест на сварипе нико ако тamo адла дуй себеп je kakana vakiri o pishingja ka ilisi ni na borimi morate ženo pisao bolest dali akva maradun muzmenu значение je bolest sutano kronično agerte sutano kronično تجني هو مرة شايت بلاتين يعني شاني بمرة سواكو ديفيت فدية بلاتين فدية تعامل مسكين تبراكير يكي مسكين يك بجرا يك إفتاري تبناجر تعال وكوشبا سواكو ديفيت سوي ناشتي زبوكو ناسفاليبا لاكورو تبوستيني أوي كيوبا فيزا ناشاي نقول مرة تدلادية فدية تعامل مسكين значит أوي tu morate račune ki savi država živine od te islamsko učenjake uvek račune na primjer kubur Abu Hanifa jaizi dela kaj šaja dva saatun a dvaj vasta taro varo ili dvaj vasta taro hurme hem a dva pegamberi taro sunneti janele su kolafi vakili ali morate da isto ki država znači Abu Hanifa dozvolinja jaizi dinja kaj a davao vrednost le sura šajte računi pe kovor Kirila kopare hem te dao pe kopare ne morate detu doi vastatele hem te de taro hurme hem taro varo hem tako dalje nego račete ke hem dva zavisini ki savi država živine ako džene kobori fidja znači dva fidja računi pe fidja ta'am onda adbor računet ke svako dive su našite postini oj ka računet ke ka platine ke ramazanesi za svako dive znači konkretno odgovore praliski tano su šaj na ne nisam problemi bila naša nego mora upravo Muharrem Cemail selam celeste pishingja assalamu alaikum da li trebala te del pesezani koga velo vakti iftareske kuker suske akana amare jamie phanleitane šajte del predava o ezani dindo te posjetine e muslimane ko namazi koji islamska država dindo ezani sose e na dan te posjetine ne akana alo vreme o vakti taro namaze soro tu šajte kere da bi adava sunneti tena vol pagote pena so se akana u jamii našti amena živene da te ko islamska država kere amen de konese država ki Makedonija Janao ki Kosovo te ki Bosnija alhamdulillah isminite shno pe ezani ama ki živene ki Europa na ne dozvolimo tu šajte hem u jamii panle tu šajte kere da bi te čave da te skrovena gel skavete čave kaj akana namaza suro vakti hem skaveno ezani znači šajte kere je pem pučlja selam mena postinava ama ona mazi kerava savi nagrada dobi Mangela te žena savi nagrada dobinela ako i napustinela ama kerelo namazi ko akava se to namazi pe se namazi posti pe se posti tuko ave nagradimi za namazi ama posti morate di kape dali netu jek sebepi su napustinjan ili na netu sebepi kana zavisini ako i netu te dive na smijete postine dva sebepi ama ako na žena yani morate di kape samo sebepi morate žena pisao sebepi o i sila su napustini Opravo Yasin Bebi, selam i cileste, pučlja. Da li prihvatimo i sadaka i manušeske kova su napostinela, sarket postinja sebepi i sadaka. Mangela te pučel valjda i sadaka. Ako me primjer, ako napostinava hem dava sadaka i sima nagrada, ako na primjer, ako napostinava hem dava sadaka, da li tani isto sarokoleski rikova su postinala? A to je ko Allah ko kreva čula. Znači, i sadaka isto pisa sadaka, hem posti pe se posti.
Гетинали не искрено ќе ја садакам диген да лесева Аллах прифатнига прифатимико. На не веза кате се супости, али боле ковол, а се постачи. Со се по сигурно коло кај адва дела ја садака прифатимико ко Аллах, со се тоа кана елхамдулилlah со обавеза Аллах се кере, ем плюс садака де доброволно дело кере. Садака му правни пен доброволно не морате да садака, али пости морате постини. Сашај туте де пречи е доброволно дело се, а на кере фарзи обавеза. Пречи мора фарзите место доброволно дело. Значи боле ту шајте де садака, ама пости нисто. Прало Брахим Гаши, селами джилеске пишинга. Мотонманге пралален дали шај постинул омануш каканаиле соте хал астепиол асифересе ас ифтаресе. Дали шај постинул омануш в Рамазано транда живе астеха астепие дали шај те постинен черно джахалал. Акате на мен халилум искрена која пучива. Не мислам халилум. Те пучел мануш со дали шај те постинул непрестано или па манушкова со нанеле со теха срте поступина од она халилум. Ама ако халилам буир. Мен мислам агар халилум кај вакири јек мануш со на бучору а добро со неле хајбе пибе. Дали уопште 10 дни доте постини ке това агар агар неле талта пибе. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله وكريم. والله ودرتيني нека се душаке од добрко за мојна шити кери. Кога саки случка يعني مرة تذكر دالي تانو فقير اللي مسكين يصير رزقك فقير ومسكين فقير هذا بسو شو تانو صنعني نشتو ني تهانت بيو ني كيرني نشتو علي مسكين من يجي قوت يومي هذا مسكين سو ديفيسي يصير سما ناني له نشتو سما ديفيسي شايتو بلي بوتي شايتو بلي شاي تكنو كير اما رачуни пасар чорре со се нанели само дивесе јек маро јек пани кова адва со Рисува 92 вакир пи мискин. Ако не можете да кепе два мануш, ке са група перла. Дали тано мискин или факир? Мал знаеш кажа. Пошто вактија менге кратко шајте одговори на само ме мисна панда баш од 2-3 пучиба, ако више крати, само да кратко кавалените одговори нале. Нажалост, то добор берекети и саментар вакти. Управало илви сафет селами джилесте пишинги агар. Меджанава и сура намази керава кратко ко намази елиф лам мим таравие или па елиф лам мим емра валдара елиф лам мим ра ме мисна со лескоро пучива мангелате пучел дали шајте керал пали фатиха те читна само елиф лам мим елиф лам мим добро а да прва ајетите рисуват од Бакара елиф лам мим трин словија шај со се два јек ајети значи тук читинген најкратко ајетите вака. Или си пократка, и си қаф, само јек харфи, или сад, и си доста со размишљања, или нун. Ама пошукате силове, мате од човекот два кратко ајети него сикла па на повише. Џа дајлем дајлем. Јек хем пучля селама, уствари прхалите на кавакирен халали. Селами джилесте пучля селам алейкум миромни хронично насвали, ама постинела. Ем намази керела, со джаизи и сила. Мангела те пучел дали лаке прифати модова, а хронично и тани насвали. Кој тану хронично насвало, хемопости, себепи, кај два болест, бајрола, харам или со вода те пусти. Морате да кепе со болест ака сила. Значи, ако морате да кепе на шитева кера агер, бизоте жена со болест сила, али сар генерално шетева кера, на шетева кера, ги сам случајна кава кена агер, кој силе кој тану насвало, хема два пости, ко Рамазани, овола себепи, а два насвали пе побаро тоа, тека не харами оволе со пости. Со се, ла tulqu anfusukum ila tuhliku Аллах кери. Ма фудету мен коркори ки те уништинету мен коркори кера. Значи, мате нету мен ги штета, ла дирар, пегамир ваки ла дирар, ла дара, ла дирар. Значи, мате анету мен ги коркори штета. Пречи ту мен ги тумаро живот, ем тумаро састипен вестипе. А два себепи, и сито дозвола те на пустине. Значи, мати кирето ке попар, морате жена ко крео, со боли се сила. Али о намази, треба да те керели. А два авер закони си, авер хокум. Прхало себо, селами джилесте, пучля дали шајо насвало мануш те платинел ја верете постини, леске кот хан, а удоа мануш постини дуенге. А кате ходжа, ми мисла на Кирил Пелафи баше фидија, него Кирила Пелафи теле и обавеза аверескири. Пример,
tutele mli obaveza hem te postine mangi. Haljno. Znaš, na ne dindo dava, samo dindo ko sunneti ko hadisija, kaj isto te ihtilafi ko ulema, ali isya minge hadisija dindo, ka peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aisha radhiyallahu anha prevesina minge ko hadisi, ka suma an mautakum, znači ket mulo nekoj, primjera kada nekoj muloku jekurko ami deti završini pe u Ramazani, opustinge celo Ramazani. A kana Allah eftadi ve su açileli se Anglider mulotan na kraj dünya. Sus te kilope te gani şay yek tarilesiri vali yani tarilesiri familya te postini lesa Allah dive. Ama na ko Ramazani nego ket na kraj Ramazani. Adva şay ama našti yek civdo manuši ke civdo manuši se te lel lesiri obaveza te postini kolisotan na nedin do adva. Ket neko je nasvalo ovka platini svako dive fedija sa svakirga. Fedija ta'amu miskin. Otkrinan hođe? Академисиум, најверојатно хоќа джикоте прикучинува пе самеге пале, тари техника и саме најверојатно техничко проблем, че ќе реа паем рани тирано пе пала. Джико тиранала пе си прашене, сави дова тајни джунут, дова сар само те пене о почеток. Дали шунгевава? Ака на шта, сијам палал, шајте почине прашаница. Те одговорини пе панда башаква пучива или те одјави наментари емисија сар пенена тари редакција? Панда кава пучива со скечивдо, пала кава мисля дека тренутно одјави нам. У реду. Hođa, upravo Elvis Dulaj, selam inđele ste pušli. Selamu alaikum, savitani kunut dova. Šaj samo te pene u početak. Znači, sar počminala i kunut dova da bi upravo te džanel, hem u počet na lafije samo. Pa kavađi koja gordi taka emisija. نشكر دوسة وكربة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتوافني فيمن توليت وبارك فينا أضواء جرسو جل جيكو كراو أدي أنا شكر كونو دوس شيت وكربة اللي كنا جنوا كوارابسكو شيت وكربة ده إستو كورامانو بيتنو تتكري دوا значи دين دوا ده لسه إستو هم كنا جنوا بريم اللي جنوا عربسكو تشتيني شيت تشتيني ترجل عربسكو دوك تسيكلو كوبام Хайлален пењален, сар со дикленамен, значи амен трудисалелам те анатом менге чужи атмосферу, моје саатија, моментија, пало ифтарикула со тумен вечерен сасом ангена. Забране, значи чинавдиле, сар со пенела хадиси баши идова овене сапандиле, значи уле ратеа, значи сапандиле, у крлочина гјапи жет, па исто агера мен да манглам те од вина, неко бор моменти ако тар амаро време со исјамен, те шајте делинато мен сар не сај насихатија. Сарманги пример рат ме сиктилум, мислам со ми фамилија да исто со пратинге е хоџај сами ресиктилам доста бут поучна буќа, о Аллах те замангеле ем таракиле аменге. Па ушта аваја веќе джико крајот тарија каја емисија башо е рат хоџа Самир. Саве ковенте последно лафија сар насихати те обратинето таменге да би те шајамен од вате користинамен од олестар. Тумен ли кена нардо мерена таро корона, дарена тумен да тена мерен тена кловен, заштитинија тумен, а дали се живене свако дивиса тепина кава тило последно диве. Постин акала диве ко Рамазани, са тепина кала последно диве тире. Туна жене кет камере, на жене умеле келмот кет каволтки. А дали со век спремно, ема Allah кери ватазаваду, фа инна хайра зади тақва. Спремненто менги друмосе, hem nešto su šeti spremnitke drumose, takva, ema dva sebeb su se postinaje. Znači, bogobojasnost spremnitke za ahireti. Svako diveti dike tu, ko bor poviše bogobojasno je, Allah se te ove. Allah te zamangel tu hođa. Neka izvini nama sad halengi kola su pučle, be pučiba čile bi odgovorime. Udvaj tano sona sinamen bereketi ko vakti. Znači, u dobor isjamen pružimo vakti so šajte odgovorини пе. Ма бистрен со шај тумаре пучива, значи те пучен ко хоđа директно, шај сто агерманде да те поставинен тумаре пучива. Ко саво било хоđа со джанена, со ов шајте дел тумен, компетентно одговор, удова чола джи туменде.
ако туменги тано нешто хитно, шајте пучен тумаро пучиба, бизоте пучен, дали шајте постави нешто пучиба, него директно пучен, уhođa иншала кod говоринел туменги котар удва джанди пасо посидуинела, сигурно квалитетно одговор кадобинен. Мангија чола само ко крајо, те поздравинавту твоđa, те захвалинама туке, hem te vakiravtuke so čačipnjaske na samo so mangatut nego poštuinavatu da Allahiske koanav. Ako vam morate vakiri peko javnost, da bi te haljuvena mare prhajlaso, amen isi amen mangi peka verea, na ne amen ljubomora, na ne amen zamerke maškara amende, Allahi tarakela amen odolestar. Inšallah uvek to va gerko šukar odnosija. Mangala pandek piti te pena ovsa stoje rad so sjansne amensar, so dvingena mengetaro to džandipe, udola frutija ili te vakirav плодија таро хајри, Аллах те замангел тут хоđa. Емисто агер те заквалинама е паленгеда кола сосинера таменсар. Аллах те делен свако хајри сарки дуња агерем ко ахирети, па шунгено поруке хоđaскере, меде исто агер би нарединава сари ненге шукари па почмин до прво мандар. Хем Аллах те керел туменге кабули тумаре ибадетија, те шунел тумаре дове, тумаро постио Аллах те приминеле. Хем Иншалlah, družina me namen palem sabota, koji isto termini kod 10 sati, pa izjavino pe koji kobol misafiri baš od jarat, pošto imo hođa, koja su inšallah ka Allah isto lestar šukar pouke. Hođa, baš imam je žal, baš je rad so završinela ka te od družiba amaro ko javnost, mada amen kao vela men družiba i dalje, inšallah. Me bi vakirava me posted lafja bashirat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Mida zahvalnamo tumingi sajninge. Alhamdulillah mida magate Allah se poštovajnatu. Allah te janena uramada isto ga si poštovajna maškara hođalari alhamdulillah. Zahvalnamo sajb halingi so mogućinge mengi avdevetova presudna kutumari emisija. Hem Allah te kabul amender hem te anil остайне ахали ероменгро челко пошкар хем повише ромате ковен кодини ислам хем те венискена муслиман иншалlah валла те аракету мен те наградноту мен те доту мен свако хайри коден лукам ко ахирети. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум ассалам.